Good evening to all. My name is Swmkhwr. I read in class 3 and my hobby is dancing. Thank you everyone. Have a good evening. Hi Viva. Hi. How are you? I am fine, thank you. Okay. What do you like to do most? And why? Do you understand? Assamese. তুমি কি কৰি বেছিকৈ ভাল পোৱা আৰু কিয়? I love to reading. Reading. What kind of reading? কেনেকুৱা ধৰণৰ তুমি books বা পঢ়ি ভাল পোৱা? ক'ব পাৰিবা? নোৱাৰা. Okay, thank you. Good evening everyone. My name is Dimasha. I am from Baksa. I love dancing and modeling. So thank you everyone. Have a wonderful evening. नोंनि नामखौ मा होनदोंमोनलाय? हिमाश्री बर'. नों दिनै मा गाननानै ट्रेडिशनल राउन्डआव वाक खालामदों जोंनो एसे एक्सप्लेन खालामनो हागोन ना? नों दिनै दा मा गाननानै दङ? आङो दखना इनिफ्राय माला आरो खना इनिफ्राय आरो आसान. आसान. बेखिनियानो. Okay, thank you. Thank you so much, Miss. From Baksa. I love dancing. Thank you so much everyone. Have a wonderful evening. Hi Namrata. Hi. Are you comfortable in English? No. Boro. Yes. Okay. दा नों जो मडेलिं खालामदों बेयो नोंनि फर्स्ट टाइम ना बेसेबां टाइम ना सिगाङावबो खालामदोंमोन? 5
First time. माबायदि मोनदों खालामनानै? मोजां मोनदों। सोरनिफ्रायबा सिखायदों नामा नोङो? मबाइलफोराव नायनानै? सोरनिफ्राय सिखाया? मबाइलनिफ्राय नायनानै। नंगौ। मबाइलाव सोरनिखौ माने सोरनि थाबायनायखौ नायदों बेखौ मिथिगौ ना मिथिया? मिथिया? Okay, thank you. Thank you. Thank you. Good evening, everyone. My name is Brahma. I read in class 3 and my hobby is dancing. Thank you, everyone. Have a wonderful evening. नोंनि नामखौ मा होनदोंमोनलाय? Brahma. ब्रह्म। नों बहानि? मुसलपुर बाक्सा। दिनै जि नोङो बे फेशन श'आवहाय लानानै थाबायदों बे मोननैखौ मा बुङो? जेखाइ खबाइ। बेखौ माजों बानायो? औवाजों। मा खालामनायाव बाहायो बेखौ? ना गुरनायाव। Thank you. जासिगोन दे। Thank you, ma'am. Thank you. Good evening, everyone. My name is Basumatary from Baksa. I love to dance. So thank you, everyone. Have a wonderful evening. नोंनि नामखौ मा होनदोंमोनलाय? Basumatary. कविता बर'। बबिता बर'। Okay. नोंनि हबिसफोरा मा? नोंनि हुदा नों मा खालामनानै मोजां मोनो? आं मोसाना आरो सल' खनना मोजां मोनो। मोसाना आरो सल' खननानै माबायदि टाइपनि गानाव बा मिउजिकआव नों मोसानानै मोजां मोनो? देलाय गानाव। Okay, thank you. Thank you, miss.
Khulumbayi Angi Munga Hina Dimari Ang Musulpur Baksani Ang Masanane Mazang Muna Guzanthong. Hi Hina. Hi. Dinay za nang fashion show khalamde. Beni title ni munga ma. Minchigo na? Dinay za nang fashion show khalamde. Sa thabaideng ha. Beni title ni munga ma. Jeneba nang beko derhana ma moनगोन ma title moनगोन beko michigo na ma nang. Be soni na ma beko michigo. Moनथिया. बै माबायाव पोस्टाराव ना हरनाय खेबसे उनखिजाय मोनथिबाय मा मोनथियाखै ना दिनैनि बे श'नि टाइटेलनि मुङा मिस्टार मिस किड्स टीन बाक्सा दे थैंक यू मिस Good evening all. I name is Kaviriava. I home is dancing. Thank you. Hi Kaveri. Hi. Where are you from? Bunbari. Bunbari. Okay, can you explain about your dress? তুমি তোমাৰ ড্ৰেছৰ বিষয়ে ক'ব পাৰিবানে? তোমাৰ ড্ৰেছৰ নেমবোৰ ক'ব পাৰিবানে? তুমি আজি কি পিন্ধি আছা? Assamese. এছামিজ ড্ৰেছ? নহয় বুজি পোৱা নাই? Are you comfortable in Assamese? তুমি অসমীয়া ক'ব পাৰিবা ন? পাৰিবা। তুমি আজি কি পিন্ধি আছা এইটো ক'ব পাৰিবা? নোৱাৰা। তুমি কি পিন্ধি আছা এইটো নাজানা? এইটো তুমি যে পিন্ধি আছা এনেকে লৈছা যে এইটো কি কয়? এয়া মাথাত যে লৈছা এইখন এইটো কি কয়? নাজানা? Okay, thank you. Thank you.
बनस्मिता ब्रह्म आं 4 थाखोआव फरायो आं मोसानानै मोजां मोनो गोजोन्थों हेलौ मा नाम होनदोंमोन नोङो बनस्मिता ब्रह्म नोङो थाखो खोन्थाबाय नोंनि स्कुलनि नामा मा 569 नं बनगाव खाग्राबारि गुदि फरायसालि थेंक इउ थेंक इउ Actually, it was the last participant of traditional round for Miss Kids Group B.